دما خوش ببینرین هجای رو 23 تباخ 2022 روشان روژا سێشەمێ بویر و گەشتن هەری سەرکی و هەری بالکش یەن لە سەرانسەری جیهانی ڕوودانە ئەمێ هەول بدن دنەوا 20 دقن جیهانی ده جوارە پێشکەش بکەن. پشتی هەفدیتنین داویین لە تاران و سۆچی ئێریشین لە دژی هەرمین باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریەی زێدە بوون بە تایبەت جی ئێریشین بالەفرین بێ مرۆڤین دەولەتا تورکیەیەن کۆ لەسەر هەرمێ زێدە بوونە ئەمریکاوەکە هەر جارێ بەیەک و ئالیەکە ئەشکەرە دیار بکە فکار و خەمگینیا خوا ئاژبەر کوشتنا سیڤیلان ڕاگەهاند. نوزده تیرمه ل طهران دنابرا سروکن ترکیه ایران و روسیای ده هفدیتن پیک هات. او یک جیوک دوام کرنا جوینن اساتانای هات بناف کرن. روژبا سرکه آبوتن اردوغان و رئیسی سوری و بتایبت هرما باکور بو. پشتی به هفدیتنه پنج طباخ اردوغان و بوتن جارک دن لباجار سوچی کمبون. وکه انجام بربچاو آوان دانوستندنان ایریشن لدیجی باکو روجلات سوری زیده بون. دوی پیواجوی مها درباس بوی ده جبر ایریشن دولتا ترک 21 سیویلان جانا خوش دستان پرانیا وانجی زاروگ بون. هروها فرماندارین قصده و یه پجه یه پیشنگی اشار لدیجی داعش کرنجی بون ارمانجا ایریشن دولتا ترک. هری داوی لحرم دبن کنترول امریکا و کوالسیون ده دبستان زاروگ کج آگریدای نتوین یکبوی لحسک بو ارمانج. دیریشه ده 4 کچن زاروک شهید بون و 11 جی بریندار بون. گل هرم باکو روجلات سوری و هروها اراده سیاسی جوان ایریشان امریکا و روسیا دست نشان دگن. Do not have anything at the top. My gift to you today will be a topper free briefing. لهمبری هر ساگل هم کوالسیونا لدیجی داعشه و هم جی امریکان چارمان داخویانیه که بدن. لهر دو آلی بگو ناو ترکیه آنگو آلی ایریشکار نشان بدن پیوی مینا ام جبر کشتنا سیویلان غمگین و بفکارن بکارانین. بردک وزارت کار دربه یا امریکانی د پرایس دوه د جبینا چاپمنی د جاره کدن بحثا زیدبونا ایریشن لدیجی باکوری سوریه کر. پرایس دیار کر گو امریکا جبر رو شاهی بفکار و گوت. ام لحسکه و بابه کشتنا سیویلان شرمزار دکن. العراقی آلیگرین تفگیرا صدر جارک دن داکتن چالکیان نامنشانا ویجاری یا چالکیان جی دستیات دادوریه یا آلیگرین صدر لپایتخت بغداد لبر دری دستی کنفدان و گوتن دستیا وزیران نصر بخواه ام جویر ناچن و امی دش گندلیه تیبکوشن. کریزا سیاسی و آبوری عراقی ولاد جهف دخه. ناکوکیان سیاسیین دما داوی پارتیین سیاسی آنیا پیشبری هف. تفگرا صدر یا کو بیوی آوابونا حکومتی قبول ناکه پولیتیکاین خواه تونتر دکه. آلیگرین تفگرا صدر لبغدای جاره که دن رابون سرخواه و بمشه چون بردری دستیا دادوری یا عراق و کنفدان. آلیگرین صدر این لبر دستیا دادوری یا عراق کنفدان دبیشن. دسته دادوری بویه سیاسی و نصر بخواه ام جور ناچن و امی هرتم دجی گندل کاران بن. جبر چالاکیه مجلس دادوری عراقی جکار خوراوستاند و گراو آلیگرین تفگرا صدر یا لبر مجلس خستیستوی حکومتی. وأنا على يقين أن أغلب الشعب بريانها ريبري تفجر صدر مقتدى الصدر جبوه الوشاندنا بارلمانتويا عراقي حفتيه كدم دابو دستيا دادوري عراقي صدر راقهان دبو كو غير دستيا دادوري برسواوان ندا و آخافتنا كدن جبوان هبا دي چارده طباغي دا دستيا دادوري عراقي برسوا صدر دابو و بداخويانيه كي راقهان دبو و گوتبو د سلاطا ما یا هلوشاندنا پارلمانتوی عراقی نینن ام بانگ دکن کو دادگه نخن بن پیشبازیا سیاسی. د داویا مهاتیر مهدا آلیگرین صدر لسر بانگا لیدر خواه بری خدابون پارلمانتویه. خو پیشاندرین پشتی دمکی بندین اولکاری درباس کرن و درباسی نوا پارلمانتویه بون. تفگرا صدر کو دا خوازا هلبجارتنا پیش وقت دکه زختین خوین لسر پارلمانتویه تون ترکریه.
لوکراینا آمادهکاریه که بترسیا روشا سرخابونا سوی یکمین آولات هیا جبرکو اف ولات به روسیا کو یک ج ولات هری بهسیا جهانی ردناوا شرده یه لسنور روشات ولات یه به قاسی 1300 کیلومتر شار نوستیایه ددمه که کو اف شهر گربویه ده ریخستران یونیسف راگهاند کو حتی نها نیزی 1000 زاروک یان مرنه یان جی بریندار بونه. جبروش سرخوابونا اوکراینا که 24 طباغیه 6 ساعت مایه لیل جهی کیف خوشی و پیروزباهیان لناوا کیوی مترسیه که زیده هیا. Українці, українки. رببریا اوکراینایی کنیزی 6 ماهانه بروسیا ردناوا شرده جپیل کدن آشری دجوارده ترسه. لسینور روشلاتی ولات شر بیناو برد دومه 1300 کیلومتره دریجاهی سینور جخارکیو حتی اودسا آرتشین هر دو ولاتان لپیش بری شردکن. لباجار خارکووی کل سر سینور روسیایی ایرو پشتی ساعت کدن 19 قدخیا درکتنا دروه یا 36 ساعتان تیراغاندن. سرفرماندار اوکراینای والیری زالوژنی راگهاند که جد سپیکا شر حتی نها نیزی 9000 لشکرین وان هاتنه کشتن. Плюс до тих кредитних гарантій на 4 هری داوی سروکی اوکراینای ولودیمیر زلنسکی ماها نیسان دیار کربو که نیزیکی 3000 لشکرین وان هاتنه کشتن. لعالیه کی دن امریکا جی جروشا ولاتین خویان لأوکراینای بفکارن. کنسولخانه امریکا یال کیوی جوالاتین خواست که اوکراینای درکوین. اف یک فکارن که روسیا و ایریشه که دجوارتر لسر ولات پیک بینا بخورد دا آوا کرن. Ukraine's children. The past 8 years of conflict in Ukraine. فونا آلیکاریا زاروکان آنتواین یک بوی راگهاند که دشاری که روسیا لدشی اوکراینای داید سپیکرن نیزی 100 زاروک هاتن کشتن آنشی برین داربونه. افته وی واته کروژانه بیتری 5 زاروک تینه کشتن آن برین دار کرن. لالیه کی دن دولتا ترکیه دشاری اوکراینای ده پولیتیکای که دریانه دمشینه پشتی پیمانین خواه ین بروسیا رنها حول ده آلیکاریا اوکراینا بکه. لگوری آگاهین دچا پمنیا ولاد درکتی ترکیه 5 ماشینه لشکری زرخی جبو اوکراینای شاندیه جد سپیکا شرو ترکیه درونین بچکشی جبو اوکراینای شاندبو لیولات ناتو و روش آوایی دخوازن ترکیه دست جتی کلین خوین بروسیا را برده و وکه اندامکی هف پیمانه تف بکره. کشتنا کچا ایدولوگ روسی الکساندر دوگین هیجد روژوا مسکوی دیه اولکاریا فدرالیا روسی انجام لیکولین خواه انتکلداری بویری به رای گشتر پار وکر لگوری ادعای مسکو ایریش آلیا سرویس طیبت یا اوکراینی و هاتیه کرن. 20 طباخی لپایتخت روسیا مسکو عربیا ایدولوگ و عقلمند پوتین الکساندر دوگین با آرمانجا ایریشک بومبایی دوی ایریشه ده کچاوی داریا دوگین 29 سالی جیانا خوش دزدا. کرملین پشتی ایریشه اشارت به ویه که کرکو دبت تلیا اوکراینی ده ایریشه ده هبه و پشتی خباتین لیکولینیین سی روشان اولکاریا فدرال یا روسی انجام برای گشتیر پارو کرد. اولکاریا فدرال راگاند کو وان تقضی اثبات کریه کو ایریش جعالی سرویس طیبت یا اوکراینی و هاتیه کرن او آگاهی بلاف کرد. یه پلانا کشتن آمده کری ولاتیا اوکراینا ناتالیا ووکایم او روژا 23 تیرمه درباسی روسی با او تکیلداری مالباتا دوگین آگاهی برهف کرن. دوی پیواجوی ده ووک تفگرا داریا دوگین شوپاند او پشتی ایریش یکسر دسر حریما پسکوور رویا استونیایی. هر وها ایرول موسکوی جی مراسمه که اوغر کرنا دوگین پیک هاد. بریا زوستان وره ترسکه زیده یا سرمایه لنوا اوروپایی بلاو بویا حکومت آلمان جبو آلترناتیفا گاز خوازایی یا روسیه چارەسەریê د کانادایê de dibîne. Serokvezîrê Kanadayê Justin Trudeau diyar kir ku ew dixwazin alîkariya Almanya û Ewropayê bikin û got ji bo şandina gaza şil a bo Almanyayê li ser rêbazan dixebitin. پشتی روسیا گازا خوازایی لأوروپای کم کر لناوا پارزمین آلارما سرماهی هات لیدان.
Almanya ya goxebgaza xwezayî ya ji Rûsyayê dikirî germ dikir, niha bi tirsa zivistanî ketiye. Ji ber vê yekê, Serokwezîrê Alman Olaf Scholz û şandeyek pêre serdana Kanadayê kirin. Di demekê guhserdan dewam dike, welatan peymanên xurtkirina têkiliyê dan. Le chancelier Scholz ici avec nous. Hem wextî wê hate gotin, got wê di navbera Alman û Kanadayê de li ser hilbirandin û veguhestina hîdrojînê hevkariyek nêzik hebe. Serokwezîr Scholz diyar kir, got ew dixwazin gaza xwezayî ya şil jî ji Kanadayê bikirin. En tant que président du G7 cette année, Di vê çarçoveyê de her du welatan teqezî li ser giringiya berfirehkirina enerjiyê dikire, di zûtirîn dem de bikin. as is needed to Serokwezîrê Kanadayê Justin Trudeau ragihand got piştî hevdîtina bi Serokwezîrê Alman Scholz a dohpêk anî re, wan li hev kirin got awayê dabînkirina gaza şil ji Almanyayê re binirxînin. Trudeau derbarê armanca Ewropayê ya serxwebûna ji gaza Rûsyayê de wiha got. Em her bijardeyê dinirxînin ka em çawa dikarin alîkariya Alman û Ewropiyan bikin. Trudeau her wiha balkişand ser dirêjahiya navbera bîrên gazê yên ji rojava heta peravên rojhilatî welêt dirêj dibin û diyar kir got tenê ev rê ji bo gihandina gazê ya ji bo Ewropayê dikare were nirxandin. Serokwezîrê Kanadayê her wiha zêde kir, got hikûmet bijardeyan difikire, da got proseya bijardinê xweş bike. Her çendî Kanada dixwaze bi awayên din, rê li ber peydakirina gaza xwezayî ji bo bazarên cîhanê veke, lê avakirina termînalên nû yên wê di hundirê welê de, ji ber sedemên jîngehê mijareke pir nakok e. ایران دخوازه ایدی ده مجارا پیمانا نوکلیری ده گاوین بربچاف وره آویتن جبو او یک پیک وره جی دست جهنه که داخوازین نخوین وکا آستانکرنا پیمان ده هاتن دیتن شی بردا پشتی وی اکی چاوگری لسر آمریکایی لیا دیار آمریکا به همان لس او داخوازا ایرانی تفگری ناکه برپرسی پولیتیکین اولکاری یکیتیا اوروپای جوزیف بورل جی گوت واشنطن به سستی نیزی پیواجوی دبه. Di nava demên dawiyê de peyamên rawestandin û li hevkirina peymana nuklerî ya Îranê tîn û diçin. Berpirsekî Amerîkayê nexwast navê wî were eşkerekirin, li ser mijarê agahiyên balkêş dane ajansa Reutersê. Li gorî nûçeya ajansê, Tehran di berdêla vegera li peymanê de li ser hinek mijaran tawîzan bide Washingtonê. Hefteya borî dev ji astengên sereke yên li ber rêkeftinê berda. Amerîka duh tohmetên Îranê yên pêşxistina danûstandinan red kir. Tekez kir ku ji bo gihiştina rêkeftinê pirizgirêk hene ku divê bêne çareserkirin. Berdevkê Wezareta Karîderve ya Amerîkayê di Price ji rojnamevanan re got, fikara ku em van danûstandinan bi her awayî dereng dixin nerastin. Piştî ku Yekîtiya Ewropayê di dawiya tîrmehê de pêşnûmeya peymanê ji Tehranê û Washingtonê reşand, İran bi çend şîroveyan bersiv da. Me demek ji bo nirxandina van şîroveyan kir. Nêd bi domdarî ev tiştanî ziman. Bersiva Îranê teşwîqkar bû. Ji ber ku Tehranê dev ji hin daxwazên xwe yên weke derxistina pestarên şoreşa Îranê ji lîsteya rêxistina terorîst a Amerîkayê berdaye. Ji ber vê yekê, yek ji sedemên nêzîkbûna peymanê ji du hefteyên berê ye. Berpirsê siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropayê, Josep Borrell ku pêşengiya xebatên ji bo lihevkirina navbera aliyan dike îddia kir ku Washington pêvajo sist kiriye. Borrell doh got, bersiva Îranê hebû ku min maqûl dît ku ez bikînim Amerîkayê. Lê heta niha Amerîkayê bi awayekî fermî bersiv nedaye. Em li benda bersiva wanin û ez hêvî dikim ku ev bersiv rê bideme. Em danûstandinan biqedînin. Ez hêvî dikim lê ez nikarim we li ser wê piştrast bikim. Belê her yek ji berpirsên serekên dûrketina ji peymana nuklerî xwe Donald Trump û Trump jî niha di rojava serekê ya li welat de ye. Belê Serokê Berî ya Amerîkayê Donald Trump ji ber serdegirtina FBI'yê ya mala wî dost li dewletên Yekbûn Amerîkayê vekir tê gotin Trump hewl dide xwendina belgeyên ku di mala wî de hatine dîtin asteng bike.
لگوری نوچه زگاردیانی پاریزری ترامپ جیم تروستی روژا یکشمی گوت دوز دبیجه کو دوی دادگه پسپورک تایبت دست نشان بکه جبر اف بی آی ده سردگرتنه ده بلگین تایبت دست سر کر. نایزانین کاوی کیجان جوان بکار بینه جبر ویه که دوی بریار نل سر وزارت دادی به. ده ادعا کرن که ترامپ حود ده حتی پسپورک بو دوزی هاتی دیار کرن ری نده که بلگه ورن خواندن. دوزا کو روژا دوشمی لی دادگاه نافچیا فلوریدا هاته وکرن جه دولتا امریکای داخواست کر که آگهداریا برفرهتر لسر راکرنا خانی او وگراندنا تشتین که جبول لیکولین نحو جنه پیشکش بکه. ده سردگرتنا مالا ترامپ آل حرمی ده که 8 تابخه لسر بلگه این که ترامپ ده به قاچاخی جه کشکا سپی درخست بو خاطه خواستن. لگوری هنچ افغانیان بریارا لیگرین کو پیکوره ده چارچوبه قانون سیخوری ده هاتیه داین او هن بلگین کو هاتنه خواستن جی تکلداری چکین نوکلرینه. ترامپ سردگرتنا مالاوی وکه بشکه جه ریوبریا خراب یا ریوبریا سروک دولتین یک بوین امریکای جو بایدن آ لدیجی وی بناف کرد. جبو سروکا بری او جیگری سروکا نهایی آرژانتینی کریستینا فرناندز دی کرایچر جزای گرتیگی هاته خواستن. دوزگر فدرال دیاگو لوسیانو جبو کراچی به سوشداریا گندلی ده کارین گشتی ده 12 سال جزای گرتیگی خواست. لوسیان کراچی به خاپاندنا دولت او تevلیبونا پلانه که جبو و گوهستنا فونی گشتی ده دما دو سردمین ویین سروکاتیا 2007 حتی 2015 آنده توانبار کرد. لوسیانی جزاین کو جبو کراچی دخواست جی پاراستو گوت اف دبکو گندلین هری مزن آکو ولاد حتی نها ناسکریه. لگوری مدیای هرمی جزاوی دناوا چند مهانده وره زانین. لی آلیه کدن تی چاوری کرن کو کراچی و جزاین خواه و گوه زیاداتگیه بلند. بویه که جی دما بریاری به بسالان تریج بکن. لپاکستان جبر بارانا موسونی یاکو جه 14 هزرانی و دوام دیگه 777 کسان جیانا خواه جدازدان هر وها نیزی 2 میلیون کس جه بارانی باندور بونه. لگوری دانین آژانسا ریوبریا آفات یا نتوی یا پاکستانی جبر بارانا زیده ین بونه سدما لحیه 1,800,000 کسی مقدور بونه. جبر باران موسونی یاکو جه 14 هزرانی و لسرانسری ولاد دوام دیگه 777 کسان جیانا خوش دزان. لهرمین بجاهیین پاریدگهین بلوچستان، پنجاب و شنگالی جی کامپین آلیکاری او دستوردان جی بشیشکان هاتن وکرین. نهاد کامپین آلیکاری ین هاتن وکرین ده 317,678 کس دمینن. د دماکو رایدارین دیار کرن که ارزاق کن او پیدوین دن انگرینگ جبو هرمین لحیه هاتنه داین د دیمنه که کل سر مدیا جواکی هاتیه پارو کرن ده هات دیتن که گل کس لبند آلیکارین مروفینه. بیتری 6,000 خانی زرار دیتن هر وها پر هلوشیان او ریین لسرانسری ولاد جدبن آویدمان. بارانین موسینی ین به باندورا لآسیا باشور دمهین هزران ایلونی ده هر سال دبن سدما فلاکتین خوازی و قضاین مزن. بلی بینرین هجم لوردگیجین داوی بلتنا خویا جهانی و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.